свои данные пришли мне вот сюда, директ, посмотрим, кто из нас шайтан. Kadyrov Ramzan online efirada hoş elle, şahılık viru Instagram'e olşen şeit yazdık. Şatüş qirmiş sigil qiqbet verit toğça roğiyç skandalın değana noğçeçün kügül xu. Instagram'a online efirda hoş Şanur Magomedov Habib Glasn eldeşnaş satayınçnağıts qameldeş variz iş tağir Palestin go üyeşqilir şa Putin'in qaş salti qilir. Sanyuqan efiri hüyüş qsam yazdir, ho adamdats, ho deq da şeittu. И комментарий яшт вилвелер Кадыров. Юх скриншот яқир. Дуаштелер юздитнак салаха халаква. Ты не человек, ты просто шайтан. Если это ты мне пишешь, я найду тебя, да, и мы посмотрим, да, кто из нас шайтан. Ты самому тебе как, да, не стыдно? Я очень многих шайтанов там уничтожал, да, и тебя тоже уничтожил, да. Kadyrov şeit eler miluxuşdats. Instagram'a insiatsun account. Kontakti maşnu halxu iz hinjgalar ilghi çudulwa gırxu xilir gaytnia yatsun nikin sanha. Şienikt internet xut ihar maşni vel xilqu bet veriyut toğçu asıra. Noğçeçuen kügül xuçu Instagram'i xul efirin xanüz. Şi Kadyrov'un efiri yatsins internet'a karoş. Kul halk Kadyrov's qiyrimştisar skandal yaqitir stuaq bast. Etaço noy gazetan jurnalist Milaşna Yelena hıllake doğğelir. Bandar noğçeçua darban husmuş koronavirus haqil nağçu iyaz kiç yatsal yazdır. Örseçuen prezidentin administrasiyaga FSB ne godi xir Kadyrov. Sarg'otsada şenaq qiyeçke bir qastor dutsünsdek elir noğçeçuen kügül xuçu. В конце концов, Дон, надоело, Дон. Если вы хотите, чтобы мы совершили преступление, Дон, и стали преступниками, то и так и скажите, Дон. Один возьмет на себя, Дон, этот груз, Дон, ответственности и понесет по закону наказание, Дон. Посидит, Дон, в тюрьме и выйдет, Дон. Kadyrov stüyüş qiyrimş kommentariyaş şenqibaş humat sakarin elir Kremla. Amkarar şerühya jurnalist noğçeçua LGBT-na xıllık bin el materialş arxaç qiyeçki parir Kadyrov siyaqin olç. Şaq ameldeç metten sölşğala Kadyrov Ahmadın polker baxu dahi tircu. Saryatsam prezidenti Putin Vladimir Boğur şaşıllık yeri Novoye gazeter jurnalist. Yüstağısır Kreml heta Элер, новая газетин информации элдитнейшейн хита қиле дол. В Чеченской Республике 16 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Нас уже принуждают к тому, чтобы кто-то один из нас взял на себя ответственность, чтобы пресечь оскорбление всего личного состава. Қиле сөлжғалса елер. Отзюған қолықшоду Кадыровс бұғылыр хуашт қиырмыштейсір қило люст. Шезірт қайы соғшер ғура грозный телеғажырын эфириятсо дейцнерду қиле чудел. Noçeçua admin ba uanş huyu şuboğş yazdirş şien sosyal maaşna şkol kritik yiş bay çuboğ lurg diye Allah heta Kadyrovs. Os hoqyadol ırz oğun bata yuğa tetsa üç latettir qiylo. Ba oğulır xoy roğir apelasiya çuyel keçiliş bu qumüre.